දෙන්ෆේ සලාමයි සොලවැල්ලිවි ඉතුරු කලේ ගෆානු යහූදීන්ගේ බොඩුම් බලා ෆොනුබා ගෙන්නවාගින් එමි හුනායි දීනුගේ වාහකුල් දක්වාම් පට්ටු ඇපිය හදීස් කුරේබියේ ඒ තවරාතුගේ අහුල් වෙරිනේ තියබා මිහුම් මාරස් කලයන් කිවිය තක්වා විරිවේ තිමන් කලේ ගෆානු ට්‍රයි තිමන් කලේ ගෆානුගේ මච්ච මි බාවාදේ බේ කුර්ආනන් ඊමාන් වාතේ තිමන් කලේ ගෆානි තෙදුවේ රසූලෝ කමයි කුර්ආන කි හග් වෙගෙන් වාෆෙක්කන් තියබා මිහුම් රංගල දන්නානෝය දෙන තිබෙකින් කාපරුවේ කලාගේ කෝෆායන් හුරවල් නුගන්නාරේ එබෑ මිහුන් දන්නවා ෆුවේ තියකන්තන් අලගොන් වෙනන් ඉගේ නම ඊමාන් වේ තිබෙනේ තෝය අදිහා මිතිබෙනි රංගල නොයිගෙන්නේ දැන් හදීස් කුරේ වියේ තියබෑ මිහුන් තිරේගා ඉබ්නු සලාමකි කොංකාලේ මිහින් හෙයේ ඒනාගේ ඉල්මු එරිකන් කොංකාලෙන් හෙයේ එමිහුන් දන්නවා ෆුවේ කලේ ගෆානකි මතිමති ෆුරුන් ආ ඉල්මු එරි සයීදකේ හදීස් කුරේ වියේ ඒනා තිවන් කලේ ගෆානගේ බස්ෆෝ තෙල්කොක් ඊමාන් බිජේවියා තියබෑ මිහුන් බුනානි කීකේ හෙයේ මි බෑ මිහුන් ඉල්කොක් තියෆා දන්නවා ෆුවේ තියරුන් අලගොන් වෙනපස් ජෙහෙනි තෙල්කොන් ඊමාන් බාරේ dingi kajik faanu ibnu salam ginnawa emi hunge kurimecha neruwa fa hadis kurebiye e ibnu salam e diwan kajik faani makkadan rasulullah kan nudannam heye diwan kajik faanu ge swafrota tiba emi hunge macha bawali bi tawratun nudikam heye diwan kajik faanan imam wasai nasru dinman ihu zaman ge nabi bekalun e bekalun ge ummettakan angawa ahudu karwar hippa fa nuwe heye musa ge faana tawrat bawali bi kajange handumako biruwetiwe huri tedabunare ibnu salam vidaluye tiya vidalwa kantattan algundu danna padain mitiba mihus dannane kaman algundu hekiwame tiya ba mihus maikidai kibe taqwa widiwe dogu hedun dukollare mi ba mihum bonefuwe kajegi hawdawa no ba mihike ibnu salam vidaluye adi kiyeta no ba kan boduwegen babe ki tiya ba mihune tiya ba mihun rangala dannanuwe mi tawratuga namfulu genevigen ba nabiyya kama mi hagwegen ba rasulaka mikama ikuga imanuwan tibeni no difa kama no ba kanne mi ba mihun bonefuweti ei ro dogeke mihin kiyafa tedugin ngejawwe dem mi ay makkedan bawale bafiye gol kadi gifan bidal wate ara'aytum tiba mihuna fenehiye in kana mi rasulai bi fayyas min indillahi ma raskelan hadratun akamga thumma kafartum bi den tiba mihun e kafar wegemfi wa shahida shahidun rangalo hekiveriye ko hekivejje min bani israil baga mihun kure fa amana iman be واستكبرتم تباميهم بداوي إن الله حمكر ورمارس كلام لا يهدي القوم الظالمين بداوي أن ياوي وجه بيك تدمج ندكوانته أدي منومس كتم آية ابن سلامة متوجا باوال بافاوي أدي ميمون بنو يامين كيه دن بيكرك بس هم مفدان كنتن هي مكرك فانا كي بس يهودين كور علم بدو يجيم وحبرك مكرك فانا بس يهودين الدين الجوا إتو رسول الله فانا رسول كان قبول كلام أمر كان هديه مينايا مدغاس اميهم كنتكلي ابن سلامة مدغا كنتكل فدانه فهي يهودين ميهم كنتكل غتا مدغا بوصيري امام حمزياغا مفدان كيوا فاوي عرفوه وانكروه وظلما كتمته الشهادة الشهداء او نور الاله تطفيه الافواه وهو الذي به يستضاع كيف يهدي الاله منهم قلوبا حشبها من حبيبه البغضاء المنافقون ezmanuge munafiqun naki salama sallallahu itu rasulullah ifan madina badagin madina ga islam din ge verikan hingam firmun emi hunge ber furun islam kan faal kogen etere furun kafur kama jemigen ti bayke mihen tiben jehuni emi hunge dit timmak enon gotakun fudewene gote nufeni genne mi bawatuge tinsateke mi hun olekam ga we mi uren kure emme kuriya nukwe hunna mi haki abdullah ibn ubay ibn salul kiya mi heke mi khazrajwan hage mi heke mi heka madina ge verikan jiben tayyar refa wanikom mikan nojibuni itu rasulullah ifan madina badagatunge sobunne islamunge macca kafarunge unda gule kabure mi urenge unda gule bis maaka kure nune mi ba mi hun oleni yahudinai etere furun ebba gene mi ba mi hun kura kan tattakai wa fadihatu ge wa ta ki qur'an ga war gina gembe fa mi urena yahudinge unda guta ka bis itu rasulullah ifan ke kura bagin hunnawa mi hunna nasetere badagatumai hikmatteri kam dina gwadibun amatiga ademi hunnawe mi gotuga madina ga hunnevi deyarin ha duwe den kale fanai dekolwere yujje baykai hangurama kurebunge isna debafiye mi isna fulu dibi wadagin hanguram taka fettevi iru islam dinu verikan e madina ga afisa rivet kon hinge min bi iru salama sallallahu alaihi itu rasulullah ifani kandi ge barun hanguraman din fetrubi bekali ke ibnami hunge bahi evves itubarin hori bahi none adi kiyeta ekale gifani nasihatteri kama adul veri kama ogaveri kama din fetrubi bekali ke ekale gifanai ekale gifanu khalifa veri bekalun ekurebi hanguram taka bala visnom ves mikan rivet ko filada hotte mashru'iyatul qital danne
ಮಿಫತುಗಾ ಇಸ್ವೆದಿಯ ವಾಹಕತಕುಂ ರಿವೆತ್ಕೊಂ ಇಂಗೇನೆ ಸಲಾಮೈ ಸಲವಲ್ಲಿ ಇತು ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ ಇಗ್ಫಾನುಗೆ ದೀನ ಬೆದ್ದೆವ ಮಕ ಹಮ ಏಕಕಾವೆ ಸಂಗ್ರಾಮೆ ನುಕುರಬತೆ ಅದಕೇತ ಏಕಂತಂ ಒತಿ ಹಮ ಏಕನಿ ಉಫಾವಿರಿ ಕುರೆಬುಮಾಯಿ ಬಿರುವೆರಿ ಕುರೆಬುಮಾಯಿ ಬಯಾನ್ ಕುರೆಬುಮಾಯಿ ಫೌಲ್ ಕುರೆಬುಂಗ ಮಚ್ಚ ಕುರುವೆಗೆನ್ನವೆ ಎಮಸಕ್ಕೆ ಪುಲ್ತಂ ಕುರೆಬಿ ಇರುಗಾಯ ಕಲಿಗ್ಫಾನ ಕಾಫರುಂಗೆ ಮೀಹುಂ ನುಹನು ದುತ್ರಾಸ ದಿ ದತಿಕುರಾ ಇರುವೆಸ್ ಮಾರಸ್ ಕಲ್ಯಾಂಗೆ ಅಂಗವನಿ ಕೆಕ್ಕುರೆಬುಮಟಾಯಿ ರಸೂಲ್ಕಂ ಅದಾ ಕುರಬ ದೀನ ಗೋವಾ ದೆಬುಮತೆ ಏತನೇ ಮಿದಿಯಾ ಆಯಬೆ ಮೀ ಅಹಗಾಫ್ ಸೂರತ್ಗೆ ಆಯತಿಗೆ ಫಸ್ಬಿರ್ ಕಮಾ ಸಬರ ಉಲ್ ಅಜ್ಮಿ ಮಿನ ರುಸುಲಿ ವಲಾ ತಸ್ತಅಜಿಲ್ ಲಹುಂ ಮಾ ಆಯತುಗಾ ಇಕ್ಲೆಗಿಂ ಬಾ ಮಾನೈ ರಸೂಲ್ ಬೇಕಲಂ ಕುರೆ ಹಿವ್ವರ್ಗದ ಬೇಕಲಂ ಕೆಕ್ಕುರೆ ವಿಫದಾನ್ ಕಲಿಗ್ಫಾನು ಕೆಕ್ಕುರ ಬಾದೆ ಎಮಿ ಹುಂಗ ಮಚ್ಚಂ ಅವಸ್ವೆ ನುಗನ್ನವಾದೆ ಮಿಫದ ಅಮುರ್ ಫುಲ್ತಕಂ ಕಲಿಗ್ಫಾನು ಕಿಯಮಂತಿರಿ ವಡಾಗಿನ್ ಹುನ್ನವಾ ದೀನ ಗೋವಾ ದೆಬು ಮತೀಗಾ ದೆಮಿ ಹುನ್ನವಾ ಮೀಸ್ತಕುನ್ನ ತೆದುಮಗು ದಕ್ಕವಾ ಸಲಾಮೆ ಬುದ್ಧಿ ಹುರಫಾ ಹಸದಯಾಯಿ ಕಿಬ್ರು ವೆರಿಕಂ ಸಲಾಮೆ ಬೆತಿ ಮೀಸ್ತಕುಂ ikalifanuge basful teduko dina vannamun hasde wedinai nolifa mihuge undagu boduwamun as hunnevi ratuga hunnevi ehen daraka hijre wada gannawa jehunu irwes adi hangurame kurabbe nohaddawte fay makkage mihunge magu furedum boduwe islam wa mihunnan aniyako lole bolan ara e islamun eratum berwe gatuma jasafi hindu e islamun eratum nukumagen diyeye migotum hijre gos ehen taniga eba mihuge dinagen ule rivetko tibba ani kavis adawetteduma faragati mikafarunne denga kaleegfanu sai kaleegfanu garihugawa islamunna difa'uge magmatin hangurama kurewuma izna jodagem fiye mi izna dibi wadagati mi ay bawa dibumunne uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir alladhina ukhriju min diyarihim bighayri haqqin illa an yaqulu rabbuna allah mi ayatuga ikuligimba ma'nai hangurama beve mihuna hangurama kulawman isna debije emihunaki aniya libigemba baike alimakelange hama karwarun emihuna nasru devuma kuladum mantweri kalike emihunaki tima orenge kaliki maras kelange bunakan nom ehen ebes haggakanuda emihunge goti gedorun beru kurewun baike dem bagala suratuge miliya ayatun hangurama kurewman amur kurbafiye waqatilu tibamihun hangurama kurate fi sabilillahi maras kelange mahuga الذين يقاتلونكم تباميهناي هنغرام كرا بيكاي ولا تعتدوا تباميهم كرين عداوة تربي نغناته إن الله هم كرهون ما رسكلانج لا يحب المعتدين عداوة ترباميهنا لو بنكربته دم فيتر كيفاناي كريشون هاي ميهناي هنغرام فتحتهم إكراغاتي بهم بس كافر تكون ميهناي إبابي إكراغاناي هنغرام كرا ميهم تريا بانمو ميهم إمناي هنغرام كربون أمر كربافيه أي مليا آياتنا وقاتلوا المشركين تباميهم مشركون ناي هنغرام كراته كافة امن ناي كما يقاتلونكم اميهم تباميهم ناي هنغرام كرا فداي كافة امن ابي دني ترك الغفاناي كالغفان يتور اصحاب يكلم اكربي هنغرام توغي بيان تك ميفتوغي تيمن باغا نغن فيما ان شاء الله تعالى مهاتنا العلامة السيد احمد زيني دحلانغي سيرة النبوية فنرون باب ترجمة كل مقصد كل حساباي adi etere kulakon isuru kulatanayi ekgani muniye ei midia siyaratuge devana bavisni muniye den onna huri solawna babe ei bab maghazi sallallahu alaihi wasallam salama sallallahu alaihi itruke igfan kurebi anguram tawge ba kanange babe mi babum faragin liyahuri timmana baye e timmana baga anguram tawge ba takai islam din go baragina hukumta bayan kurwe hutte arahuri maras kanage dilat wanta kamai fadla wanta kam mi ba nimma tawfiq debi fadain timmana baadi masai eba nimma tawfiq debun du'a kurame amin salama sallallahu alaihi itu rasulullah igfan shafa'i prum mi nikmati faafiri alage faafa tafuswa tawba umge tawfiq deba miliyatatin di hinna manfa debun edi du'a kura haluga mi fa nimma walhamdulillah awwalan wa akhiran wa batinan wa zahira wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين باب مغازيه صلى الله عليه وسلم مي سلامي صلى الله عليه وسلم إترك يغفان كربي حنقرام توقع باهك لنگ باب يقول المترجم دنه سيرة النبوية متيمن باغان كمت على ديان قصد كرني السيد أحمد زيني دحلان سيرة بيت تنتن نقول كلما إكبا المرحوم الشيخ محمد الخضري بك خدوافاوي نور اليقين في سيرة سيد المرسلين مفي أصلي كمغا لاغن نبي اي زيني دحلان سيرة تبري من انگه فتغا مواقتا هرغ فريهم كماي فسيح كماي كور كمتكاي
mifada waak tawga riwaayagin ba ekeki riwaatak nangatuma bore emme sahhakam bodwegen ba riwaatu witirin ifada danna bekale emajja khiyar kurabba fa gotiga ifatagen liyumga kiyami hunak ma faida bodwe fa fasewane kamga fene wallahu almusta'an alifha masru'iyatul qital hangramata ferike gotuga waak Selamay sallallahu aleyhi isu Rasulullah ifange siyaratun isvediyaha waqtakun ingene turka ifanu evs miyak islam dina vidyam gamachika gade dakwa hangurame nukrabate adi kiyete ekantan otihama ekani swargege wahakain ufavirkam gawahakul dekkiyamai narkage wahakain birugennewai mistakun izmanuga dine kiyagen evle gottawge goskamai huturkam bayan koddebumai mikankam gamachcha gadwegen ba hujjatakai burhanta dekkiyam gamachcha kurwegenne wala songhage mihun ekage ifana kuragina Turatakai de on the gutaka kikurabagin hunne man amur kurabagina ayta makidan kinne baba labate etin ahgab surat ga miya ibswe fasbir kayifan kikurabare kama sabara ulul azmi min ar-rusuli rasul be kalun kure hibwar gud be kalun kikure ifadain wala tasta'jil lahum emi hunan awaswe nuganawate adi kayifan ga man hippul kikurabum ga matiga sabit kurabum ikaj gifan fad rasul be kalun nai be kalun ge qawmtu ge mi hunai meduga kantan hingafa huri magutak gina ginaen baba dabate demfay makka kafarun ge magfure dumai dekol welkan ituru amun ais akhiruga evren ikaj gifan ge jan ful ge machan nohan duswinwe eratung ikaj gifan beerwe wada gatma jasafu we mikan hingotai ikaj gifan sai ikaj gifan ge sahabe kalun nan kafarun hinga aniyatakai be kalun eratung beerwe hijre wada ge goitam misiratu ge mi kuri baga rivetkom iswe hingaje ebe kadum makkaga tibbe iruga ekeke ashabe kadum ge istajfur feli tandan faru gemba haluga ituru ke gefanu ariya badagin dannawate miyabure marum besma rangale algunmen hanguram kuran amru debahre ituru ke gefanu hadith kura bate himenun tibete ekek kurare teba miunge attan nubakantakum feko gen tibete migay gotum makkage kafarun bi ekeke gefanai ekeke gefanu ashabe kadum ibs haggakanu ja rasul berko aniyabiri adawetirwe gebbaykom ge denfe ituru ke gfanai ke gfan ashabe kalum hijre badagin madina ga wazam verwe madina ki islam dinu ge berikan hinga ratikam ga wumum bes e makka ge kafirun naku evrengi aniyai adawat tirikam hutte nuluwe adi kiyete ekantan adi kulai iture men wumun evrinai hanguram kuraba islam dinu ge berikama evrengi bolamba mistakunnan evren kura aniyata mana kure wuman ke gfan hanguram kure wumge izna fulde bafiye e hajj surat ge midiya ayatune أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ميايتغا إكلي جنبا معنى إيه هنغراما ويوي إتبا إسلامنا هنغراما كلهم إذن دي بيجي إبا ميهني أنيا جيب جنبا بايك مارس كلاغ إميهن النصر دي بما كلهم منت ودي جنبا إبا ميهني إتما ورينجي كالكي مارس كلاغ بنونن إبس حق كانوا دا إبا ميهنجي قواتي جدرون بيرو كريون ميهن mi basfulge murada ki eba mihuna ki hama evs hagga kanu da emihunge goti gedrai wazanun beru kurei aniya libunu mihunne mimi emakkage ahul berin eki mihun eki kajangiyan alukan kon ule kami evs kurekam kan eba mihuna kan nufene mihem bir timawringe kaleki ma kajange bunumakun eha kan bodwe eurenna kan efa dikol verikam fata gedurun beru kon hedumaki evs gotakun jaizwane kam nonkan hama komme mihikam me ingene dem bagara suratuge midiya ayatun hangurama kulaman islamnan amur kurbafiye وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ما يتقى إكليبهم معنى تباميهم مارس كلان دكي تدمو قاتبين تباميهم ناي هنغرام كراميهم ناي هنغرام كراته تباميهم كرين عداوة تروي نغناته عداوة تروي ميهم مارس كلان لوبي ورغن نوي فهمي قلتم إتو رسول الله إخوان هنغرامية فتوي هم إكني قريش وانهاي كافرون غمچته dem fay arbin en kafirun tan evrinai ebba islam nai hanguram fraga tumon emmenai hanguram kure umman amur kurbafiye tawba suratu miliya ayatun وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة mi ayatuga ikleun maana hi mushrikun ge emmen evgen tebami nai hanguram kura fadain tebami hum bis emihun emmena hanguram kurate mi hukum awmum foten neti budan alkan kura emha kafirun nai hanguram kulam ge amur amuje demve madina kariga tibi yahudin islam nai dekol fara evrenna kurabba fa ahud wa khiyanat tibi kafirun bagdi ulem permum emihun nai hanguram kurebun ge amur kurbafiye أنفال سورة الميديا آية وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ميا يتوقع يكلمون معنا بيكوين وكبين عهد
khiyanat tiri egatuma imeduga birufla igenje nama hama magmatin ebayge ahud ebeke raddu kuraba adu kolbare maris kala khiyanat tiri na lovi odigenu danne salama sallallahu alaihi itu rasulullah ifanu madina badagin irwes madina ge kariga tibi yahudinge mistakon tibeni madina ga hinga amerikame qabul ko genne ikalighwan madina badagin madina ga kalighwan amerikan hinga ferbombes niba mi hon tibi ikalighwanai dekolo nu fermatai khiyana tir no man ahud wegenne mihen tibba ituru kalighwanai mushrikunai hangurama feri ikalighwana nasul dibodagin no am ferum ba mi hon mushrikunai ba veriwe khiyana tirwan farafuwe fahmi gotun khiyana tir wejje bayaku delawe jizya difma dandin nota islam dina badijjama dandin hangurama kurepum wajib wejje salama sallallahu alaihi rasulullah igfan adawa tirinai hangurama kurepum ge hukum tanhuri mige tiriga minan genwe usul tagu maccan hutti genne eke qurayshon haag mushrikunni harbi kafirun kamga gume emi hunni adawa tirikam paragin tibmi hunne emi hunai hangurama kurepumai emi hunge mudatan hifa makka hipwijjama dandin nota komme sulhayakan emi hun edijjama dandin wewnu komme gotakun emi hun bajikurun islam ge macca wajib wejje de yahudinge kiben qiyanet tirikam feni emihun kafirunai ebbawe islamunai dekolu weri wejje nama emihun qatul kon nota arwada heddem wajib wejje tinai arabin kure qurayshwan hanun en qabilai ge bay konamos islamunai dekole fata nota qurayshwan ha kafirun na bagidi ule finama ebeyak islam wejje maddandi hanguram kure wajib wejje hatare ahlu kitabin kure komme bay konamos islamunai dekolu weri uma fatagen finama ebeyak islam wejje maddandi nota islamunge amerikan qabul ko jizya difma dandin hangurama kuribun wajib wejje fahe matiga minangenonu komme be kuetre namos mihak islam wejje nama emihege jaanu rakkatirwe muda rakkatirbiye islam bomun e kurige emmeha kufafata fu afu kuribuniye minange magun hanguram kuromai hibwar kuromunge maccan amur kuribmai ekamuge maccan huri sawabuge waqta bayan kuribi gina ayata kiz qur'an gawe badul qital hangurama fettem qurayshon haage mihunge aadiyaki emihunge biyafariyagen komme ahrak samkare gos vikka biyafari kon ulbe mihenda biyafari gafila ga emihunge ma molu mihun e gafila rakati riwmak hangurama ge hatiyar takagen gos ulenete miba mihun samkare mikura daturuga madina e kari nuni deveka nove mihen bima salama sallallahu alaihi itu rasulullah igfan emihunge biyafari gafila tak samkare gos asum bandukure qasdu kuraba dimaweje gafila ge muda hippa mihun hayyar kuraba heddema qasdu kuraba fi mikon emihunge mudawirikan dirawe anguramaage maidanuga emihun baliwe nikmeti un gaibane qurayshon haage mihun bali noaha hindak arabinge ehni qabilatawe mihun islam din ekecheka qabul kulame nanane mihni arabinge dinuge vidinaki qurayshon haage mihune ehem mihunaki emihun da komme magakun danti bebeke hadis riwa kuraba bekalunai siyarat diwa bekalunge aadiyaki salama sallallahu alaihi itu rasulullah igfan ga amil hat kolagin badagin kure bikomme hangurameka ghazwate nan kiu gumai ashab bekalun fonu bagin igfan bada nugen kure bikomme hangurameka sariyate nan kiu gume mige matin itu igfan badagin kure bi hangurameka adad onatiri heve ashab bekalun fonu bagin kure bi hangurameka adad salis hatike sariyat فهجرين فرتم أهرج رمضان ما هو السلامة صلى الله عليه وسلم رسول الله يغفر له بربي بيفر حمد يغفر له هنقول أمريكا فنو بيه يغفر له قريب قا فنو بيه تريس بيه كذنه يغفر له متريس ميهم كما تبير كربا خود ديده بيه مي ديده فلا ميه كي مرسل ده كيون بيه كذي مبا ميهم فنو بيه سام كلاين أن مكة المشركون بيفار كافلا كان هره هو لقط مره كافلا كبير كان هري أبو جهل كافرون تنسته كميهم كافلا كبير dembe hamzat gifan midaskaraagin ayise ki efaratu magum badagin kanu gaserin egafidaya ibadal kuraba de bamin hangurami safadaltana mujdibun amril jahniye ki badawinge bodak as hohogwa enagi zimmatataka hangurama nukuran goa hamada dinu manakofi de bamin minaya kiyaman wajihje den hamzat gifan amra madina badagin mikan hi gotu khabar itu rasulullah gifan gariwa denni ma hadis kurebiye mujdiya ki barakat rangalo wihike denga shawal mo tirega hamzat gifan ge bebe halis ge darikazum adhiya sawarunagin fonu biye mi bekale ko nami ubaydat ibn al harith mi ge gifan hudu diden udu kure biye mi dida ufulevi mistahbun asasate mi bekazum fonu biye skole shonhay gafida kai badal ko emiyuna huroli gatmate mi debamihum badalbi rabiqe ki manzili ge mi debamihum meduga duniuka hangurama kudakon hingafa kafarun baliwegin filan dubagin fuwe mi bamihum ge tirega duisata mihum be islam ge fatun adi filati laskar ko akaman hiwe biruganigen baliye
මිබෑමිහුන් දුබ්බෑගත්තුමකුම් මිබෑමිහුන් ෆහයි ඉස්ලාමුගේ ලස්කරේ නොදෙතේ එකාපරුන්ගේ තෙරෙන් දෙමිහුන් ඉස්ලාමගෙන් ඉස්ලාමුගේ ලස්කරුගේ තෙරෙන් ඇස්වදිජේ මි දෙමිහුන් නකී මි කුදාත් බුන් අස්වදායි අතබත් බුන් ගසවානායි දෙමිහුනේ මි දෙමිහුන් මක්කායි නුක්තිවෙස් ඉස්ලාමගෙන් ඉස්ලාම්නායි බද්දල් කුලමතේ රාබිකකී මක්කායයි මදීනායයි දෙමෙදුගා khánduge aserigawa manzilike miharge tirega muhajiriya bekalunge tirein Usman bin Maz'un gifan awhar biye bikal gifana ki ekirum gifaratun itu rasulullah gifan akhike wala kuri kolga islami bekale me dehijre wadage bekale me bikal gifan fastan labafa e qabruge macca fem visale biye adi e qabruge boja kolga hilagandi jaswafa hadis kure biye mihe mihe devi demmes marwa timakal gifan ga mihum waljuma mitam fahagwane gotune fahe mahanaga gajiyumge beenmaki miye ehen ebbes kamen nune islamuge mezzawanuge mihun mahan maccak gubbutan ufula bodati binatakum ehada hedmaki ebbes gotakun heo kamikam ga wakamen nune rasulullah igfanai ikalighfan ga sahabe kalun nukuraba mibawatuge aw kankamaki diinuge faratakun heo kantakam ga wane kamen nune ansoriya bekalunge terin as'ad ibn zurarat gifan aw harwi ismi harwi terege barra ibn ma'rur gifan aw harwi ismi harwi terege mi dibekaju naki naqibunge tereen ba dibekaju ne mi aharuge terega makkage mushrikunge bodunge tereen wadid ibn al-mughirah marwiye mina maran hadirwi waqtuga waran nukule digat makai roheri gatmen faal kule bitanga abu jahul indibab nafiyeti hisabun nukule digati konkamaka hiye tiyakamaki emmennabes jehe kamake wadid bunye mihitame kurani maraka birakun none ibnu abi kabshatuge awdin hama mi makkaga singane hiwa bodukamune abu sufyan indibab bunye tiyakamaka birek gannane kame nete tiyakam fauluya nudinuma ahrin jaminwa me hama mi ahar me wa'il ge dari as marwiye mi di abaje ringe nobakan ken hingajje hijrain dewan ahar waddanu ge hangurama muharram bar vijayre salamai sallallahu alaihi itu rasulullah gifan hangurama ka nukuma wadagati madina ge macha saud bin ubadat gifan vel kurba fe mi nukuma wadagati vis kule songhai gafilaya kan huta holi wadagatu mate madinai nukuma wadagin waddane kiye manzilikai hame datur fukurebiye waddana ki makayai madinayai dimezuga abwaye kiye manzilai hamel ge durga watanike mihatana wadagin iru igafila kuri ala rakkawgin ngaje mihangramega itu rasulullah igfange dida ufulevi hamzatu gefane mi datur fuga lamrat wanghage mihun itu ke igfanai sulhai qarar kofwe mi sulhawi emihun ge hatta machan islamunge kiyen amambige bakamatai emihunai dekolwa bayakwe machan emihunan islamun nasul dinmatai islamnai dekolwa bayakwe machan islamunan emihun nasul dinmate mi datur fulga madinain beruga itu rasulullah igfanwi fanar dualge bawatuge hangurama salama sallallahu alaihi itu rasulullah igfan madinae badagetta maaka gina dwehin wanis quraish wanghai ge yafari gafila sham karain anna khabar dibo dagin fiye mi gafila ga quraish wanghai ge sateka mihum be beriyekan huri umayyah ibn khalaf gafila ga dihas fasateka jamal be de muhajiriya be kalin kure duisata mihun agin gafila yai badal kure buma datur kure be mi datur kure bi rabiul awwal mahuge den fe bawatoy kiye manzil badagin iru gafila ge mihun kuriyara faitu hingaje ni hanguramaagi dida ufulevi Saud bin Abi Waqqas gifane Madinaga macha birkulevi Saud bin Ubadate bawatki johanat farbatake mi bambu faratuga watanike usharat hanguram fa bawatu hangurama Madina rujua wadaga tuma ibidigen wala sonhage mi ma bodu gafilaya kaagin samkariya biafariya nukunna khabar dibodagin fiye wala sonhage firihena kuyas anhena kuyas mi gafilaga kommes mudajen no mi hakunoe gafilage verika dani abu sufyane enaya ikwa gafilage rakatiri kama fansawiha ka firhenun de mi khabaru aswage mi gafilaya ibadal kure umma salama sallallahu alaihi itu rasulullah igfan ko dagatiye nukuma wadagati jumadul awwal mahuge ali huga nukuti muhajiri bekalun gitire sateke fansas bekalun madina ga macha birkure bi abu salmat bin abdul asad itu ke igfan ge didakol ufulevi hamdatu gefane demfe datul kurbafa wadagin وشايرتي كي منزلاي هميا بداغين يرو غافجا كوري ارا ركاوغين غاجه مي دتر فروغا مدج وانها ميهم كيفاناي صلح وجو دي مدينه امبر بداغتي غافلا شام كران انتناي بدل كرو ما قصد كرو باغين بدرو فرتم هانغرا سلام صلى الله عليه وسلم رسول الله اغفان وشايرتن رجوع بداغتنا فيور وانها جابر غدري كروز مدينه ربيرن ارا اتن بكرتك فيرغين غاجه mikaje giyai dimaveto itu rasulullah ifan muhajiriya bekalin kure miskolkage nuko dagatiye madina ga macha birkure bi zaid ibn harisate dida ufulevi ali gifane mi datur kurbafa safane ki manzile badagate mihatanun ekkede kuruze kiyun kaje rakawgin gaji kan ego dagin fiye
ಸಫಾನಕಿ ಬದುರುಗೆ ಕಾರಿಗ ಒಯ್ ಬಾದಿಯಕೆ ಮಿ ದತುರು ಫುಳ ಸಿಯರತ್ಗೆ ಅಹುಲ್ವೆರಿನ್ ಕಿಯನಿ ಬದುರುಗೆ ಫುರ್ತಮ ಹಂಗುರಾಮೆ ಸರಿಯತು ಮಿಹಾರುಗೆ ರಜಬ್ ಮಹುಗಾ ಅಮ್ಮಿಹಿಗೆ ಮಚ್ಚ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾಹ್ ಇಬ್ನ್ ಜಹಶ್ ವೆಲ್ ಕುರಬಾಫಾ ಫನುವಿಯೆ ಮಿ ಫನುವೀರು ಅಬ್ದುಲ್ಲಾಹ್ ಇಬ್ನ್ ಜಹಶ್ಗೆ ಎಪ್ಳ ಸಿಕ್ಕ ಗಸ್ವಾ ಬಂದು ಕುರಬಾಫಾ ಒಯ್ ಫೆಕ್ಕೊಳೆ දෙවාෆා හදීස් කුරවියේ කලිගෆානු දෙදවහුගේ රස්තාය නුකුන්නවාෆා නෝනි මිෆෙන් නුබල්ලවාට දෙම්වේ කලිගෆානු එම් මිහුනාගෙන් දෙදවහුගේ රස්තායෙන් හිංගවාෆා ෆැක්කොල් කඬුවා බෙදෙවීරු මි ෆැක්කොල්ගා වනි තියොන් කලිගෆානුගේ ෆැක්කොල් කලේගේ බලාෆියයි නකුරත ගොස්ෆාබා ගුලසොන්හාගේ මිහුගේ ખબરතන් හෝදුන රකුන් හෝදා තියොන් කලිගෆානන් අංගාට මිහෙන්නේ ෆෙස්ලාමා සලවැලි ඉතුරු කලිගෆානු එමිහු මදීනාගා තිබ්බා එමිහු කුරාම්බි කන්තකයි දාම්බි තන් e noengevi e khabar madina ga hinga falwe yahudinai munafiqun ge kibain gurayson hage kafarun hinga dane kam ge birufun ekam banghana kure umase gurayson hage mihuna mikan engiji ya emihun mikula miskolo nimarimi ekati gamba kam ke demve abdullah ibn jahsh mi ba mihuna gin naqlati kiya manzila datur karba fiye mi datur kure bumga saad ibn abi waqas gifanai atbat ibn ghazwan gifanai datur kurba jamal geljigin mi de bekazum mi gafilaya wakiwe fahajije denti miyun gos nakhlata faaba tiba gure songhage muda gafilayen as mitna faaba je mi makkah da gafilay ke mi gafilaga fawlawarna tibi amr ibn al-hazmiya mughirat abdullah usmana minage koy nawfalay kaysan ge dari hakam kiya mi hayaye demfe islam ge miyun filati ve ebba sifa kulliye kan nukume ba mi hunay hamad di hanguram ko amr ibn al-hazmi gatul ko usmanay hakam hayyal kofiye nawfal filagin do hingaje mikantan hingi rajab mahu emme fahudu hoge demi bamihum mi muda gafila hifage madina rujua bijjawe uray songhage kafarun mi khabaru ivigen gafila salami kuloman as dimai nuye mi emme furtamiyan islamunnan emi hunge dusmin uray songhage kafarun ge kibain libun ghanimati demfa bamihum mitagechage madina yang awmun mi bamihum rajab mahu ge hurmet terikan kanda hanguram kofikam ga bigen mikam bodu je itu rasulullah ifan hadis kurba fiyeti man ka ifan te bamihum rajab mahuga hanguram kulomakan amre nukurabame demi bamihum waran hitam kafue kafarunai islamunai yahudinge mihum mikama majamai kuram pataifuwe mifada haliga uleniko maras kalage bakra suratge miyae bawa dabafiye yas'alunaka 'ani ash-shahri al-harami qitalin fihi qul qitalun fihi kabirun wa saddun 'an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbaru 'inda Allah wal fitnatu akbaru min al-qatl ila akhiri miyae baba lebum mikam ge hitam filahin gajje de mushrikun ge mihun e hayyar fatibi de mihun ge filahi fagin salam kuloman atweje salamay sallallahu alaihi itu rasulullah ifan hadis kurebiye tia fida qabul kuraba e de mihun du kuraba huti saud ge fanai atabat bunu ghazwanai dekalum mitanan ayra kunne den ege de bekalum madina badaga tumun ekkale fida qabul kuraba e de mihun du kuraba fiye mi du kurabum kaysan ge der hakam islam ge madina ga hurije Osman Makkah hingaje fidayaki hanguramaga hayyar rifatibe mihun emihunge hariganu minwanko salame kulomadde mudalakiya namake gibule amrajebu salama sallallahu alaihi itu rasulullah ifan madina badage fon sola masdus wande namaz ful kurba ulbani baitul maqdis ei gibule kamga dabagin edimayate edwak wendur namaz fulan hunwani ko kabatullah gefulu gibule kamga dabag kamga ay baba dabafiye fay kaligfan emri badage tun denti mistakum bis emri genfuwe mikuma midga yahudinge mihum malamatai basta ginakule eba mihunaka kadaage wodigen gomaka waki farate nuwakama waki farataka mistakun embri timmaki adi ehem waki hikmat kattaka wi kamikam bes noegone fahem mikantawi hikmat takai hukumta ma kadaage sayqulu sufaha mi ayatuga bayan kurba angwafiye mi ayata bawa debumun evrengi fitna wi wahata kafas wi hingaje ramadan mahroda miharge şaban mahuga mariskelang islamiye ummat ge macha ramadan mahuge roza fardu kurbafiye salama sallallahu alaihi itu rasulullah ifan mi kuriga komme mahakun tindu roza flo hippate fe rodai midinu ge fas rukunu ge tirein ed rukune komme dinigame onna kame me adi ei ekamai nuda insani ekam ge intizam frihama nuwa kame me ekam ge hikmet takai faidata bara ginawe gembe eba akatakam mifada kuru siyarati kura noholene matura insana ai emihage maddiya tabi'atha mulin timage amila hariganda lobi kulomai e hariganda khas faidayai manfa libene kankaman higuman emrifa hunna mihike emihage ruhaniya kamkan edirgen bani ege mogura am manfaatuge machan amra kadai kibe kurimative timayai ejinsuga waha insanuna faida kon ulme migawaiduge matin maddiya nubakam fiyawa ruhaniya kan kuriyarwa kadanga hadrata
salame beginda mihak wiya timage kaiba ulmum vis bay madukok fakirunai dhaifunge halu handumakok emihunan heforwane etikole vis iturukok ulenje hene fitru zakat mibuni gawadiga matin hikmeteri wanta kalaga bayan kure bi shari'atuga rodiyai bidigin fitru zakat wajib kurba fawe mudaliga zakat fahem yaharwe terega mudaliga zakat vis wajibuye mi fakirunai miskinunai adi ehembes eki goigotun datikan difawa mihun emihunge akhu mustadi mihunge kibain maabodu unda gulekanaja etikol libi kaba ulum fasiyako deba mihun meduga loberi kamai ekverikan riveti gotig matin demi otwa mars kedan qaim kurebi furiham wegamba gawaide fahe ranum bihi misqal ge minbar rihin duisata dirham mihaku atuga wegen en qarde quran beenmen nujehi aharu hamawejjiya ei dihbakula ebbaage hatar bakula ebba fakirunna dirman hinhe quran jehije musali ke ama ifadain geri bakar jamal gitremes waki minbar take mihegi atuga hurumge mustadika matiga aharin hamwejjiya etake timbe shari'atuga kandeligem waki adaka zakan neren jehide vyafari mudlai goamge take hama ifade min komme echme islamge verin mustadi mihun atun hifa etake libedinun hagwa fakirunna sai ehni ehem mihunge meduga insaf gotakum bahadinun wajib kurba fawe emihunge nantam milia ayatuga bayan kurba fawe me إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم فسلام بدين فريكم إنسان كم مياتك من أنجنة ميسويوني أميهناي الجنسكوا مستدي إنسان أميهنج مستدي كم كفراتون إهيون إنسانية كم كفراتون واجب وانه بهوكان إنجنة migotun emosandi mihuna vismaka bor unda bulkai datika neti dera nikameti mihunge datikamge musibeta kura kurvene mizmanuge gina dawlatuge tirega tibe fakirunai masakate nojifa tibe miskinunta abadai abadu e dawlatakai dikolwe vidinai dera mihun medun rahum keri arame rahate neti telen jehikin evleni mifada mai gawaidi eki ekacheka nohiga kamunne miule istirakinge mista eganna sakratakai kura kantaka visnajum miga ritika fennane islam dinuga mai gawaltakan adiyas mistakun heara ulene duhen annane sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq badruge bodhongram salamai sallallahu alaihi wa rasulullah ifan qurayshon hage mihunge muda gafila sam kare danikon gafila yai badal kuruma nukuma dagine gafila ma gina dostake nwanis emri makkah rujawa khabar dibodagin fiye ikade igfan mihar mihunoni gafila khabar ballo dem fem ba mihum makayan imri rujua wa khabar dibodagatum kade igfan geitur ashabe kadnai wa kurdakwa hadis kurebiye miyanani qurayshon hage mihunge muda gafila e mudatat ye ba mihuna ghanimati kamga dibetto gafila ya ijman nukuna ma annate dem fe ba kumihum mikwa tajarwe ba kumihum burahe fati jawe mikam mihin hikam ki ikade igfan mikama maka gada amru fule nukurabate adiketa hadis kurebi emihagwe sawarwa sufi hadir wegem wa mih armena ekwa sawarwa the mihinne e sawarwa sufi gaib wegem wi mihagwe intizari ek nuballawate mihin kamun mihun hikulai ke igfan ma ka bodu angurame ka gastu nukuraba kamate kan hingi wes mihimme sadamai sallallahu alaihi itu rasulullah igfan mihin gurame nukmo dagati ramadan mahuge timman rege madina ge macca birkulebi abdullah ibn ummi maktume ekale igfan ga alihuga nukunne wi tinsate ga tera be kalne etren duisat salis etam mihuni ansari be kalne denti be muhajiri be kalne mi menna ekwa wani dia hai haji jamalaye ekak warbaji bima anikak mitake sawalwe datul kurbate mi hangramage dida uflewi mus'ab ibn umair mi abduddar wan haige be kalike abu sufyan itru ke igwan madina nukmo dagin fi khabar kom meskotakon jibigin aswarak ujurain hifafa makkah mi khabar din ma fonwa fiye mimi hagos makkah ngara hale fale jawagato makkah ge mushrikun hibbarwas emihunge mudakol ge macha birwetiwe awas ohan hangurame nukme gemfuwe makkah ge ma mihun kur abdul muttalib ge faanu ge fik abu lahab no miha makkah ga faswe nore enaya nudevigin enage badaluga mughirat ge fik husham ge fik as fanu ye umayyah ibn khalafwes hangurame nonikume hurma qastukule mihem mina qastukula sobaki salama sulwalib itruke igfan madina en hijra badagitta maaka gina dosteken wanis efaraku saud ibn muaz gifan umra ibn makkah badagin nebiye midaturfuga makkah ga umayyah ibn khalifai kure bizwabiga vidalbiye zaizatkan len kawen nete kadege aharmenge atun qatulbane wahaka rasulullah ifan hadis kurbaniko mihira dekambatun ehime ena sigin goswa dennebiye makkah ga hutta toy
එකදිගෆාන විදාලුවේ තෝච්චකේ නොදෙන හුරීමේ මිවස්ෆුලම් මීනා ගැබ්බිරුම් මීනා හුරී මක්කායින් නොනිකුතුම හුවා කොෆේ මිහෙම්බේ නොනිකුන්නාන් හොට්ටා අබූ ජහල් මීනාගේ ෆාතුන් හිඟා මයාමයිකුන් හදා තීවේ තන් කොලකන් නුකුමෙදාෆා එඹරි අවම කස්තුෝගේ නුකුමෙජේ මෑරස් කෙලාගේ ඉරාදෆුල් කොම්මෙ ඉරාදේගේ මච්චන් හුන්න කවුන් එනාගේ මරුගේ කෑරිය නුරුහුම් ගාමේ නුකුන්නා ජෙහිජේ අද මිනෝමෙ සිත මීහක නොනිකුතුම කස්තුකුලේ මිමිහුන්ගේ මච්චන් මයාමාසගේ බස්ත කුල්මෙත්කෝ බොලුගා දුම්බුරවාලයාගෙන් තිබේටේ කියා දුම් මුජ්මරා ෆොනවා රොලි අරවා හදාගින් එම්මෙන් හෙන් නුකුමෙජෝවේ එමිහු කුල්මතිගා ලෞකිය අසාතු කස්බී අංහෙනුන්තන් ඉස්ලාමුන්න මලාමාතයි හුර සාරාගේ ලෙන්ත කියම් දේව අදි ෂයිතානා ෆෙනිගෙන් ඇස් බෑමියුගේ කන්තකන් හිවර්දී උලේ මිකන් හිගමාකී බෑමියු මිහඟුරාමය නුකුතුමයි මෙදුගා මුද්දජ් වංහාගේ බදවීනයි බෑමියුනා මෙදුගා හිඟා ෆාවා දිකොළු වෙරිකමගේ සෝබුන් අනෙක්කාන් රොක්කජ නාන්නානේ බාවේ එබෑමිහු මුහම්මද් ගිෆානයි එබ්බෑවේ අහර්මෙන බොඩියේ නුදේන බාවේ මිහිකියා මිවාහකයක ෆෙරුන්තනා මුද්දජ් වංහා සුරාගත් මුණු මාජික් වෙස් බෑගා මීස් කොලෙවිස් ගෝයාගින් ඉබ්ලිස් ඇස් මුනෆියේ අවස්වාරේ තියබෑමිහු මුහම්මද් ගිෆානයි හංගුරාමේ දාංගුලේ වාකිය මියයි නසරු දින්මතේ අවරෙන් කලේමනා ඉබ්බයන් හුරී වියකා කලේමන පුරේ ගදවානේ අනිබෑක නුතිබේනේ මිවාහක මිලියා ආයතුගා බයා මිගින් වේ وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم يا الشيطان آسميهم عملتن أميون زينة تلك الديبني أدك تباميون كبره غدوانه ميك مستقون تليغا نوي مميهوري كليمين أوتليكم غير دمفاي مينا كنتكولا غتكي دباميهم كورمتي هنغرامي صفدالي وقتغا أبو جهل ميناගේ අතුගා හිෆාගින් හිඟා හංගුරාමයා මිස්තකුන්නන් හිවර් දෙවුන් දනිකෝ කුල්ලියක මලායිකතුන් ෆෑබන්නවාතන් දිගිෆා අදමාගණගෙන් ෆිලාන් දුබාගෙන් ෆිය අබූ ජහල් තියවණී කින් හේ ගවාලිමා බුඤ්ඤේ අවරෙන තියබෑමියුන නුෆෙන්න කන්තත්ත ෆෙනේ අදි අවරෙන් මැකජායි කිවිය බිරුගනේ මැකජාන්ගේ ඔගෝබා දෙවුන් ගදපදවන්ත කරාගේ අබූ ජහල් ගවාලියේ කලේගේ අයි තියකේ හිදෙන් තායේ කුදිනේවේ සුරාගත අයි මුහම්මද් ගිෆානයි එබ්බාවෙකින් ආර්මෙන් බිරුගන්නවා කෙහිදෙන් කමතේ එනාගේ කන්තක තියබෑමියුන නොහෙල්ලේට අදිතිය කුදින් හිවර දෙරවස් නුකුරාට මිවාහක මිදියා ආයතුගා බෑමිකින් වේ فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب فهي إبليس بدوه كان تقول قلت مثال ما رسكلان نيستكون بيان كره متاي قوم كتير بيرون عز فتنة فساديك هيور دي ولين نجفا ميهم نباكم سلامة ومن هي إروما حشر سورة مليا آي باوا دبافا كما سدي الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكافرون كر ميهغرامي نكي ميهنگ عدد نو ستيك فنساه مبا ميهنا اكوا ستيك اهاي هاي ستيك جمل وي سلام صلى الله عليه إتو رسول الله إغفان دنه إتو ركي إغفان المشركون كانت كوري گتك دين وداگن نويه كي إغفان نكما وداگتي هم ايكني اميهنگ بيفاري غافلايا يبدل كوري مونگ ادم فروگه دمفه سلام صلى الله عليه إتو ركي إغفان مدينة ربير نكما وداگن لشكر بلوا اترين هنگرامي كلدان نونكم گا ديك وداگن ميهم مدينة رد كربا اكد غافلاگه خبر بليما كوريت دميهم فنوافا داتور كربا فيه دمفه روحايا همه بداگتنا گرا شونگاگه ميهم اميهنگ بيفاري غافلا ركاتي كلوما مكاي نكمه داتور كفي خبر ديك وداگن فيه ادي غافلا مادمان وت انيدوم بدركي منزلن اتويدانه خبر ديك وداگن فيه روحايكي مدينين ديكون هولنگا گوس ساليهක මීල්ගේ දුර්ගාවා මන්සිලකේ දෙම්ෆේ සලාමයි සල්ලල්ලාහු අලයිහි ඉතුරුක ඉග්ෆාන්ගේ ලෂ්කරුගා තිබ්බේ බොරුන් එක්කුරබා ඉබේ කලිනයි මෂවරා කුරේ උමන් හදීස් කුරබතේ ඒ මිස්තකුන් නේවේ මෑරස් කලාගේ මියන්න දෙබෑමියුන් කුරේ එබ්බයකු තිබන් කලිග්ෆාන දෙබුම වවුදු කුරබා වියේ ඒ මුදා කාෆිලා නොත හංගුරාම කාෆිලායේ දෙන් ඉබේ කලින් දක්වා උළුවි වාහකරුන් කලිග්ෆාන බයාම් බෙවලාගති ඉබේ කලින් එදෙනි ගදපදක නෙබ්බෑමියුන් කම්ගේ ඒ ව්‍යාපාරික කාෆිලායේ බයි මිහුන් දන්නවතේ කලිග්ෆාන නුකුම ඩාගින් ඉරුගා හංගුරාමයේ නුකුම ඩාගන්නවා වාහකරු නුදෙක්කේ විකන් දෙරේ එහෙ නොනම අල්ගුන් මෙන් වෙස් ඇයිහි හංගුරාමයේ තයාරීගේ මිවාහක මිලියා ආයතුවා බයම් විගින් වේ وإذ يعيدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم جن سلامة صلى الله عليه وسلم يغفان أدي وكي وتك أصل نكربا في غرف لغا إنه أنكم مقداد بون أصل تدي وداكن دني بيه إيه مارس كدان رسول الله مارس كدان كيغفان أمر كربا تنكن ألغن مناكي هنگواره ألغن منك بني إسرائيل باغا ميهم موسى كفان دني فديكم اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون ميهنكم ندنوانوه میوهوگ معنی کی کلیگفانای کلیگفانو کلانگی ای وداگن هنگرام کرباته
algumen mitanga ihinigen tibeno emi adi keta algumenge wahaki kaligifanu kalyangiya wadagin hangurama kurabade algumen tie likajunga adiuga hangurama kurahutime adi maris kalyangi gandi buname kaligifanu algumen nage burkul ghimada wadagannawane namos algumen etana dawrime adi algumen kaligifanu adiuga hibbarko etan hifijjama dande masake kurahutime mi bastawge maccan ituru kaligifanu hedo afru kurabiye burkul ghimada ki habus karage verikan kurarase den anikavis ituru kaligifanu hadis kurabaiye mistakunne tiaba mihuna bes fenna gote anga bunate kaligifanu basfulun qastu kurabani ansoriya bekajunne meni ansoriya bekajun ituru kaligifanu makkaga hunne wiru agabate kiyum tanga ehippe ba'atuga ebekajun dannafa bani ituru kaligifanu madina badagatun ebekajun kaligifanu nasul devane wahke mihem wima madina in beruga kaligifanu nasul dinmaki kommehen ekkame nonkam gaves bay gotiga ebekajun dekejabani to nuata nonto bellema mihen hadis kurabani migoy visnu wadagin awswanhage sahib saudmun muaz tedu wadagin dannafi kaligifanu tie vidalwani algunmen wahkultoy kaligifanu ayke hadis kurabima denneviye algunmen mitibi kaligifanu imambe kaligifanu ge basful tedko genne adi kiyamanteri woman ahudu karwaru genne mihem bir maris kalan kaligifanu amur kurbi kamege kariyan algunmen nagen badaganware haggu dinagin kaligifanu rasul kama infonu bikalan gandi buname kaligifanu algunmen nagen meo kandan erwadagatas kaligifanu ekuga algunmen erehutime madama algunmen dusminunai baddalu umaki algunmen noruhe kame none algunmen naki hanguramaga ketteri hamada dinuga tedweri bayakime maris kalange algunmen kiwen kaligifanu dakwani kaligifanu ufa kurabane gottake iswamige barakatuge mecha datur kurabare demfe ituru kaligifanu ema monful waking aliwegen gosfa bukhari ga riwayatun bafaden hadis kurabiye tebamiun ufa kurare timan kaligifanu ebamiun marwegen bette tantan dikwada gannawa kaje mi basfulun ashabe kajuna hama karwarun tebamiun meduga hangurama jehene kan qastu karwar wije mikan hingi wes hama mifada inme meni abu sufyan islamun egafidaya idima kuloma nukumejikan commerce gotakun engi khabar jivigin adogen datur kura magu duko atir matige makun gos rakka islame befa gura sonhage mihuna mikan enguma khabar fonwa afiye adi ba mihuna engiyeti ba mihun den annane ben menete de ba mihun muda salame bidje mi khabar ibun abu jahl bunefiye den timammen amradani badre ke manzile gos tindo etanga tibe geli bakari jamal katla kaabe rabe lawkiya majakun ulijafe yeru muhammad gebanai adi ehmes arabinge mistakun arbende ke birgannane miyaru afa sagifan ha shuraiku ge fui akhunas zuhratun ha ge mihuna bunye e baga mihuneve egoa moyetakan naha rahad zamannare quran akanta undaguleka nuda bima den quran vi viya nuda goskantan he makadage e mudakor salame kure bima den kulembi kuliwarsakin he mihem munifa minage as amradmun zuhratun ha ge mihunai adi wan ha ge mihun ena ekwa makka datur kofuwe mi dewanhage mihun kure mihu baduru hangurame nudekete demfe kure shwanhage daskaru as badrevi kiya manzilge madina ya idur faratan as fabajje emihun febi etanga bingalu maru fase hatanate badraki makayai madina ya demetuga tankole madina ya gaako madina ge holangu dekunuga onna manzilike demfe islamge laskar danne sallallahu alaihi wasallam itu rasulullah ikfan badrai dadi kariya badagen fa ali ikfanai zubair ikfanai debe kalun etanga khabar bellema fonu bafiye mi debekal nay dimawi qure sonhage mihuna fen uflangle mihun kure demihe kaye mi hujjaj onhage mihun galkai as onha mihun galkai fa debekal mi demihunage islam ge laskar wadagin rasulullah ifan hunnevi namaz pray kure omase dinge bekalun mihun kure khabar istima danna afiye agun menni qure sonha mihuna fen ufla mihun nime dinge debekalun tiage demihun dogo hadaniye bidalwe bondi jesomum mi demihun de neviye tihenna algunmenni abu sufyan gafidaya fengen dami hune midbekaje mi terike hittagin tibbafe den itu rasulullah ifan namaz furun adi odaen fa hadis kurebiye ajabike edemiyun tedmunan farafiya talafanete dogen hadafiya dukolla fanete edemiyun ebnani tede edemiyun gore sonhage laskara fengu filami hune den edemiyun hadis kurebiye tiage demiyun tion kalikfana tedu khabarun khabar dede gore sonhage laskar kubahiye edemiyun denneviye mihira farbad kanu ifratu ga tibuwe den hadis kurebiye emiyun adad kiyaverin heje edemiyun denneviye tiyakame algun menakare noye den hadis kurebiye emiyun duale katilavreni kiyaver kan heje edemiyun denneviye eddu nuwajamal aneddu dihajamaje hadis kurebiye tihembiya emiyun adaki nuwasteke ay ha hakai dimedate den hadis kurebiye emiyun tilega makkage bolun kure wani konkon bayin heje edemiyun emiyun kure waragina emiyun nanta danna heje
den khalifan ga sahabe ekun hadis kreviye mi makka ge megadu kudi kudi begen anna nitaye den islam ge laskar mitan datul ko badra gos e manzil ge madina ya igay faratan itangawa kisadu biyo ka favejowe mitani fenne tanike mihinduga islam ge mistakun tibi fena benu be angikave bay mihun junubu erive bay mihun hadas verive vefame mitam walga shaytana as me bay mihun ge hituge teliya waswas wadde nikan dikere kafarun etibi fenuge macca verive gada wegenne emihun den hangurame nukuleyas te bay mihun fena bajiko batibawa hituri goten hadam binun heye mitam walga nigi ware vilekum ware baragina vehi e wadi etere fengalu saydu hedigen ohori mi bay mihun hina tohirwe hawdutan hada fin hayirkum hadafuwe adi ebingalu harwe hanguramiya rangalu sanaka bijje me shaytanaage waswas fila hingaje me hama mi behunu ware kafarunga macca wi bodu egima musibat kare meni etage bingala kisar faaba maduwe emihuna kuljeka datur kofa diun undaguwe gengule taketi ginakawun e gelnu meje mi wahagata miliya ayatuga baya migime wa yunazzilu alaykum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yuzhiba ankum rijza ash-shaytani wa liyarbita ala qulubikum wa yuthabbita bihi al-aqdam den islamunge laskar hanguramiyak rukurwalman as baduruge emme gata tenhuri tanuge kariya faaba jawe mitana faaba walagatumun habbab bin munzilul ansari kaligfan danwafiye kaligfan ti faaba walagat tani maris kadang amur fraka faaba walagat tani to ehem biyaka kuriyan erme fahata jehilmen oyginwane nuwata hanguramay gawaidai makaru ebayto mihende nima hadis kurebiye adi keta mi hanguramage hidatai makaru ekamke kaligfan danwafiye tihem biyakai miyaki tibeka bitane nune mistakunagin kaligfan wadagin emi hunai emme kariyan ehra fembalwe kariya faaba wadagan noare evre fenginwane wale mitanga nuhunane kan algun danname itanan algun mengo faaba e walu milko kon addaflafa e kariga hoden hada e waluge fennaga ala ehem waltan hikka daniye erun emi huna fenuge kantakum wara dati dane den feselava sallallahu kaligfan hadis kurebiye tiyai rangalu buddike denfay mistakunagin wadagin kafarunai emme kariyan huri walge kariya faaba wadagin emi hunge fahata dia waltaka veli ala farwa mi walduruga bodu hodin hada finfuran farafu den awswan hage sahib saud bin muaz wadagin rasulullah ifan gariga danna fiye e maras kedang nabiyaye algunmen duswinnai hajadi ule iru kaligfan inne matai adi e kariga kaligfan sawari tayyarfa otuma algunmen mi madan fini wadagan no atanga madan ge tankore fatuga usko kuda gekolin hen tanin hadali ya kitoye den itanga kaligfan wadagin inno anikok algunmen mi dusminu nai hanguramkon algunmen na maras kalange izzetteri kame debafina ei algunmen ede gote nuata anegge vejjana kaligfan ge sawari ga wadagin algunmen ge fatun denti bi akunai badal kurewmi dadi fasihaful kanke mi daturu kaligfan dukofa faswe madina ga itwa mistakunni algunmen emi hunabure wakin kaligfan dobi bodukam ga wa bay nune nuata algunmen as vitigi emi hunabure wakin kiyamantirikam bodukogin hanguramiyan edumeri wiginne nune adi kaligfan mi daturu flega nukma wadagati mi fada hangurame kakkan emi huna kudakovis ige nama ehem faswe nune tibis me emi hunai hame kaligfan wadagatum emi hun editin fadain kaligfanan emi hun rakatirwe nasrudi ulenete emi hun kaligfan garihuga hanguram kuranete min den nima salama sallallahu alaihi itura kaligfan hadis kurebiye maras kalang adi tiyavre heoga takabis irada kuroba fat tochike din fay e hanguramag madan finodagan noane kala itangawa us farbadgaligi matiga kudakon hiya kolla mi bekalum hadrafu den hanguramag madan ga safadafu emme bekalum jama'wima itur rasulullah ifan kumodagen saftan ibbar kuraba ekawge kondu anikawge kondai jehi hamahama wegin hunnane hen haddote mikamun awdiyo wadagin gurashwan hagi mi hunai dimaye ballewa mi fuden duafur kurebiye e haddowa bud kurebi kalakoye mitibi gurashwan hagi mi hun emi hunge bodakama ikan dikumagin aswe fay baswaminge rasulage bas dokok baswaminge kibiyan ebami hun dekolo edete fay baswaminge ala devuma wadu kurebi nasran edidanome fay mi otuga kafarunge laskaruge bodunge tirega dekolo erikam hinga parafiye e dekolveri kamaki mi bami hangurame tayar bambi waqtuga rabiatuge atabatu gaviye e mistakuneve mi konkamiki macca beve hangurame heye mi de bami hunge metuga hangurame bambi evve sobe marakate nege oti biya oikamaki amru ibn al-hadrami ge die eyan ahoren jamin wejjeime adu mi de bami hunge metuga mi wangule hangurame wejjiyaka denen ekak anikago emonwati ga hinsumbe uleka faseheba nwanika yaqine
mi khabaru abu jahlan wigin goyafiye e mistakuneve asabat fada findi anghendula mihunge ba kiyamam wigin nakun reachen noibene adi kiyenhe muhammad gifanai aharwenai miwa ararunta miyadu hamawani khatim kurate maris kajange kali gifanai aharwenai meduga hukum kurabandin hanguram hamawani kurate den aruharko dua kure hadwa bulkure kajakoy mi dibamim kura haggu gotugawa bayakar nasur debare demfay hangurama gadawe gatumge kuriga kafarunge sabtuge terei makhzum wanha abdul asadu gefin aswadu awren e islamge hawdum fembo hime nuata hawdum gura hime nuata midikan noevijiya marwa hime goa wa kuram nukmeje minaya dima hamzatu gefan nukmo dagin jesi etibarakun enage faydandi deba medum buriwegen bettije den huatil kura hime gomon hawdai dima demeniko hamzatu gefan ena gatil kurbafiye den selamay sallallahu aleyhi itu rasulullah ikfanu istakunnan hibr deba khutba vidalwa matto afiye mi vidalwi basfulta wetirega mi basfulta be ham karwarun hangramak maidanuga kiklomi ekam hitam fila molverikam maris kalang minju kurban ekam ke den hangrame fetije hangrame fetevni defratum maidan fahlewan faba hamdati hangram kura gawaidune purtame kafarun ke safta wetere nukuti timmi heke ei rabi'atu ke dari atbata ena eko shabata adi mi atbatu ke dari walida timmi hone mibamihuna dimayan ansoriya bekalum kure timmiha ku nuktum munefuwe timammenge kariye timammenge qawmuge tereen kufu ham mihum fonware tiwamihunai hangurama kulomaki timammenna beenun kama bisnune dem mibamihunai hamada devuma hamzatu ge fanai ali ge fanai abdul muttalib ge haris ge fui ubaydatu ge fanai tin kalun neru bafiye ubaydatu ge fanum hamal debi aswataye hamzatu ge fanum shaybataye ali ge fanum walidaye fay hamzatu gefanai ali gefanai dekadun hamal debi demihun balan awa gatul benga je ubaydatu gefanai atbatai demihun jehi deetbanun demihun me rangala zakhame den duniyega nole yorje mihem begen ubaydatu gefan wetti wada gatuma ekuga ane dekadun mi atbatu gefran satikandai way kollafu den ubaydatu gefan dekadun begen nagayakanagin desab demedun genne viru fakatige madu ohori hutte mihoda hajuga gennawa itu rasulullah ifanuge arihuga bebewon itu ke ifanuge fatile fulga istarful alubagin onnawani ko hadis kure biye ufa kurate bebe yaki shahida kimoy eka ifan denne biye adehe ufa kurame ekamako miharu abu talib ifanu algunmenge bodbebe dirihunne winama rangale hitangare ena ikiwi qasidaga way wanuslimahu hatta nusarra hawlahu wanazhal an abnaina wal halailu mibatukim haggukam bodi algunmenkan enayan engile bafihe demmi fawga anika itu rasulullah ifan wadagin sabtan ebar kurban fattu afiye mi ebar kurban wadagati ek ifan ga appulga bonti kolakunne mi bontin ishare kurban vidalwam wadagin iru sawad bun ghiziyate kiyun mi haku safiyawa wakin nukme fa hutta istawiya sawad e sawadaye hamwegin hunnate mihen hadis kurba fa enage banduga jaswa lebumon hamaya fahata jifa de nabiye e maraskang rasulay kaifan algonuge banat kurba fimo ekamge isos ko batoy miru enahuri libahe netiye kulyekan ituru kaifan ge appulga bonti enage ata forwa labba banful kashu kurba hadis kure biye kaje isos sifare mina kulyeka kuriye jehi kaifan ge banfulga bastifa tedu je mihen hadima hadis kure biye tiya kuri king heje ena de nibiye e maraskang rasulay mihira fenna kantam mihiragin hadir waniye ehm bima algonuge duniye emme fawkam ki kajifanuge hamuga bosteun kamga human edewniye den enayan he duaful kuraba fa saftan eber kurabam wadagin fiye den mi safa hedewma fawga mi daskara basiye kuraba nase hedema fatwa fiye fa hadis kurabate te ba mihunat man kajifanu amr kuraba madadin eki ifahra hamada nudere dusminun karwegin fiya duniu kare afora far nuanis khani kam famcha nudamare ketterwe savitwegen tibete den kajifan wadagin kajifanatga hedifawa alisha badi wadagin dua kurba fatwa fiye saudmun maaz gifanai abu bakr gifanai dikal mitange dormati ga tibbe huwe fai itru kajifan makran kibe kurba duaful toge ribet kamai vidalwa sanage furiyam kamai nasru edi wadagin danwa ades bodu kamum midbe kalun hayran fulwe abu bakr gifan danwati e maras kilang nabi yaye mihar fudeha bar duaful se bakurebe maras kilang kajifan kurba fa baud fudwan tebe den sala mais sallallahu itu rasulullah gifanun e hadisun ko wadagin sayu zamul jam'u wa yawalluna dubra miaye vidalwa mo wadagin gwalibiye e mistakunnewe muhammad gifanu ge furana ikalange gudretirikam ge tirega wa kalange gandepa vidalwa me etiba kafarunai hanguramkon hangurame kettiriwe forogas nudi kurmatlagin gada ala awlenko katulwe je komme mihaku swarge wan hotte
adi e tereng kaabaro gatul ko finama emihakan e gatulwi mihaga huriha etchen eba hutte basul afa umair bin hamam kadul kole kaka hurifa e kadul kol illalafa goadiye rangale ufa hutte mitiba mihun atun marun non ehen kame marka sorgiya ka dimada kunete den kandi uran damagin hamal difiye mina hama e nukui gotan hanguram kurum go shahid wiye den hanguram gadoje fahe badul hanguramag boga ashab e kadunna ikka malaikatun badagin hanguram kurebiye ei ebe kalunge ehuri iman ka matiga ehi pulta madukure umasai nabi be kalunge emay sahibaya mifada kantuga viswaki mayak makun darja debu masai malaikatun nabi sikali ifan galiga jihad kure bunge ituru kan debu mate kura ilkore bes manis kafarun baji furgasti filan dubagin fuwe islamun eurenge fahatun gatul kuram hayyer kuram fahagin fiye kafarun tereng gatul bi hajja mihune etire gawa bodunge mihuni atabat shaybat mide mihuni rabiatuge dederinne adi atabatge dari walid abul bahtri ibn husham abu ubaidat gifan ge bappa jarrah umayyah ibn khalaf minag dari ali handalat ibn abi sufyan abu jahl ibn husham nawfal ibn khuwailid adi minoves kitamme bodunnak qatul vejje demfe hayarwi kafirun danne eives hajja mihune etiren ituru ke gifan madinaya badage magmatiga agabat ibn abi mu'ayt qatul kurbafiye adi nadur ibn haris wes qatul kurbafiye mi demihuni kafirun kore nubade shaytanun mi demihunge wahagata misiyaratuge kuri devaga isringaje mi hangurama wi itu ramdhamma satar wi homa duhege fahe ramdhamma satar duhaki qur'an bawa deuma fettun duhe e duhai mi hangurama wi duhai demetgawi furihama sada hare demfe salama sallallahu alaihi itureke igfanuge amru fula gatule fati mi istakun etivi tantanun dama gengos baduruge aditanan alada afuwe den ege macce veli ala foru afuwe mi salama sallallahu alaihi itureke igfan kuraba komme hangurama gaves kanta kuraba ade insanunta fasmatiga tibe kuniwaka duje nukurabate den vesalama sallallahu alaihi itureke igfan evadi gekkariga hunnawa emi hunge dantakun emi huna bidalwe hadis kurebiye timan kali igfana maris kelagi kurebi baudu hagu kamga fenije tiba mi huna kurebi baudu hagu kamga fenehiye kadai kibiya kiamam bi nama aduga tiba mi huna konfada ufahiye mitambalga umar gfan dennibiye e maris kelagi rasulay emi huna kali igfan tiba bidalwa tageti ivenetoy hadis kurebiye tiba mi huna ke hama ifadang nota evres bolan ivene ekama adakuden jawaben devene